салому дуруд шунавандагони азиз, таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман шумо рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед ва панҷшанбе 12 ноябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Тоҷикистону Русия шурӯъ мекунем. дурнамои барқарорсозии иртиботи ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Русияро роҳбарони мақомоти ҳавонавардии ҳарду кишвар тариқи видеоконфаронс баррасӣ карданд. барқарорсозии ҳаракати ҳавоӣ байни Русия ва Тоҷикистон аз ҷониби директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон Экром Субҳонзода ва муовини аввали вазири нақлиёт, раҳбари агентии федералии нақлиёти ҳавоии Русия Александр Нредко баррасӣ шуданд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти оҷонсии ҳавонавардии Русия. масъалаи асосии музокирот аз саргирии парвозҳо байни ду кишвар буд. дурнамои барқарор кардани ҳаракати ҳавоӣ байни Русия ва Тоҷикистон, масъалаи ташкили парвозҳои содиротӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии Русия ва Тоҷикистон ва ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи қобилияти ҳавопаймоҳоро баррасӣ гардиданд, гуфта мешавад дар изҳороти агентии федералии нақлиёти ҳавоии Русия. дар ҷараёни ҷаласа тартиб додани иҷозатномаҳо барои парвозҳои содиротӣ тасдиқ карда шуданд. ғайр аз он, сохторҳои ҳарду кишвар барои имзои созишномаҳои дуҷониба дар соҳаи қобилияти парвозҳо то соли 2021 омодагӣ мегирад. илова мегардад ки машваратҳои барқарор кардани ҳаракати ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Русия идома хоҳад ёфт. то кунун санаи дақиқи парвозҳои ҳаракати ҳавоӣ миёни Русия ва Тоҷикистон гуфта нашудааст. нашри хабариро мустақиман мешунавед. дар идомаи хабари парвозҳои чартерӣ, ҳаракати ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Русия ба таври мустақим боз нашудааст, аммо парвозҳои чартерии содиротӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии ҳарду кишвар анҷом дода шуда истодааст. барои интиқоли шаҳрвандони Тоҷикистон аз шаҳрҳои гуногуни Русия дар моҳи ноябр, ширкати ҳавопаймоии Somon Air Тоҷикистон иҷозати иҷрои 112 парвози чартериро ба даст овард. ширкати ҳавопаймоии Руси Youth Air бошад дар ҳамин моҳ аз душанбе ва хуҷанд ба шаҳрҳои Москва ва Сургути Федератсияи Русия чанд адад парвозҳои чартерии содиротӣ анҷом медиҳад, ки бо вуҷуди хоҳишмандони зиёд на ҳама ба ин парвозҳо роҳ ёфта метавонанд, чунки марзҳои Русия ҳамоно баста боқӣ мемонад ва дар ин парвозҳо танҳо шаҳрвандони Федератсияи Русия, нафарони ҳаққи иқомат дар Русия дошта, иштирокчиёни барномаи давлатии кӯчонидани ҳамватанон ва хешу табори наздики шаҳрвандони Русия ҳаққи воруд ба Русияро дар айни ҳол доранд. ширкати ҳавопаймоии Youth Air аллакай аз душанбе ба Москва як парвоз анҷом дод. се парвози дигари нақшавӣ рӯзҳои 14, 21 ва 28 ноябр дар ҳамин моҳ анҷом дода хоҳанд шуд. парвозҳо дар масири Хуҷанд Сургут бошад, дар ҳолати тартиб додани рӯйхати мусофирон анҷом дода хоҳад шуд. ин парвозҳо барои интиқоли шаҳрвандони Русия инчунин шахсоне пешбинӣ шуданд, ки мутобиқи қарори ҳукумати Федератсияи Русия аз 16 марти соли равон барои вуруд ба Русия асос доранд. шаҳрвандони Туркия, Бритониёи Кабир, Аморати Муттаҳидаи Араб, Миср, Малдив, Швейтсария, Танзания, Абхазистон, Кореяи Ҷанубӣ, Қозоқистон, Қирғизистон ва Беларус метавонанд тибқи қоидаҳои мавҷудаи вуруд ба Русия айни ҳол ворид гарданд. сарҳади Русия барои хориҷиён барои муолиҷа бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ тасдиқкунандаи Вазорати тандурустии Федератсияи Русия инчунин ворид шудан ба нигоҳубини хишовандони бемори шаҳрвандӣ дошта бо пешниҳоди ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ низ иҷозат дода мешавад. нашри хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед ва аз Русия ба Тоҷикистон меравем. рӯзи чаҳоршанбе 11 ноябр дар Душанбе ёддошти тафоҳум миёни Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи технологияҳои зеҳнии инсонии Корея ба имзо расид. ҷониби Тоҷикистонро дар ҳамоиши ба имзо расонидани ёддошт вазири нави меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон Ширин Амонзода ва ҷониби Кореяро раиси оҷонсии технологияҳои зеҳнии инсонӣ Шим Ҷебок намояндагӣ карданд.
ضمن امضای یادداشت تفاهم جانب‌ها ابراز نمودند که همکاری بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و اساسیاسیون تکنولوژی‌های ذهنی انسانی کره در سمت تشکیل چهاربینی‌های مشترک از قبیل کورس‌های کوتاه مدت و آموزش زبان کره در مرکزهای تعلیمی کلانسالان تاجیکستان، تأسیس زمینه‌های تعلیمی در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی ساحه کشاورزی، وزارت تکمیل اختصاص برای آموزگاران و استادان تعلیمی لیسه‌های کسبی تکنیکی و مرکزهای تعلیمی کلانسالان تاجیکستان در نظر است. خبر می‌دهد آژانس خاور با استناد به دفتر مطبوعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی علاوه می‌گردد که ختم کنندگان کورس‌های در بالا ذکر گردیده در کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های بانفوذ در جمهوری تاجیکستان و کره جنوبی به کار تامین کرده می‌شوند. هدف به امضا رسانیدن یادداشت تفاهم گسترش دادن همکاری بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و اساسیاسیون تکنولوژی‌های ذهنی انسانی کره گفته می‌شود. در این ساعت شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید و ادامه میدیم. به روسیه برمیگردیم. از تاجیکستان دو جوان برادر از تاجیکستان غالب آزمون مهارت کسبی در بین متخصصان جوان ساحه ساختمان در مسکو گردیدند. صنایع و کامران سلیمانوف ها در مصاحبه با آزیا پلاس گفتند که در بین صدها نفر شرکت کنندگان این آزمون آنها تنها از تاجیکستان بودند. آزمون دوام یک هفته در دانشگاه دولتی ساختمانی مسکو برگزار گردید. این آزمون شماره زیاد اشتراکچیان را جلب می‌کند. امسال در آن 24 دسته و زیاده از 100 نفر متخصصان جوان شرکت ورزیدند. فکر می‌کنم که چنین آزمون باید در تاجیکستان نیز برگزار شود. اشتراک در چنین آزمون‌ها با تکمیل ملکه و دانش متخصصان جوان مساعدت می‌کند و شرکت‌های غالب نیز سزاوار اعتراف می‌گردند. آمده است در خبر از قبل صنایع سلیمانوف. گفته می‌شود که از تاجیکستان تنها همین دو جوان در این آزمون مهارت کسبی بین متخصصان جوان ساحه ساختمان شرکت داشتند. در دستاوردهای شخصی صنایع سلیمانوف همچون مهندس در بخش استحصال تکنیکی جای اول و برادر او همچون مهندس بی‌خطری مهنت جای دوم را اشغال کردند. این آزمون به ما کمک کرد که نه تنها ملکه خود را ارزیابی کنیم بلکه با اشتراک خود ما می‌خواستیم نشان دهیم که متخصصان ورزیده از تاجیکستان هستند. است صنایع سلیمانوف. کامران سلیمانوف باشد 23 سال دارد. دانشگاه دولتی معماری و مهندسی شهر تومسک را ختم کرده است. برادر کلانیش صنایع 26 ساله بوده. در دانشگاه دولتی اسلوونی قرقیزستان و روسیه و بعدا در درجه ماجستراتور را در دانشگاه دولتی مهندسی شهروندی مسکو به دست آورده است. یادداشت می‌شویم که آزمون ملکه‌های کسبی هر سال برگزار می‌شود و این نه تنها رقابت بین دسته‌های تشکیلات‌ها بلکه امکان بلند برداشتن تخصصی هر یک اشتراکچی میباشد. در آزمون متخصصان جوان شرکت می‌ورزند که از بهترین ها در ساحه کار خود دانسته می‌شوند. ادامه خبرها و می‌گذاریم به قسمت معلومات‌های میراث‌های مهاجران در روسیه. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه تا 3 سپتامبر شماره شهروندان خارجی در روسیه کار می‌کنند که نسبت به سال گذشته 22.5% کم گردیدند. نمایندگان شرکت‌های ساختمانی قید می‌کنند که نارسایی قوه کاری بازیافت شدن طلبات می‌تواند باعث کاهش یافتن سرعت ساختمان و افزایش نرخ خدمت رسانی‌ها گردد و به نرخ منزل نیز به واسطه تأثیر جدی می‌رساند. در همین حال وزارت ساختمان روسیه ماه ایول رسما درباره کمبود بیناکاران در میدان‌های ساختمانی روسیه خبر داده بودند. سبب اساسی نرسیدن قوه کاری مرزهای پوشیده روسیه میباشد، اما آن مهاجران که امکان بازگشت به فدراسیون روسیه را دارند نیز برای آمدن شتاب نمی‌کنند، چون که به این سبب شده میتواند نرخ بلند چپتاهای هواپیمایی مثلا شرکت یوت ایر روسیه که در حال حاضر برای ماه نوامبر یک چند پروازهای صادراتی چارتری از دوشنبه به مسکو و از خوجند به سورگود را اجرا میکند، نرخ چپتاهایش در حال حاضر از 42 تا 45 هزار روبل روسی را در بر میگیرد. خدمات جستجوی کار سوپرجاب و خخ.رو همچنین درباره رقابت جلب مهاجران مهنتی به کار در ساحه ساختمان خبر میدهند. در همین حال
коршиносон мегӯянд ки норасоии қувваи корӣ ва набуди мутахассисон дар майдонҳои сохтмонӣ вазъи ноустувори бозори хонафурӯширо дар русия ба бор овардааст. бо ташаббуси вазорати сохтмони русия метавонад мушкилотҳои нарасидани коргарон ҳал шавад агар ба ширкатҳои сохтмонӣ иҷоза дода шавад ки тибқи рӯйхатҳо коргаронро аз кишварҳои давлатҳои иттиҳоди мустақил биёранд. мо дар таҳия ва тасдиқи ин рӯйхатҳо душворӣ намебинем. кори байнидоравӣ дар ҳукумат хуб ба роҳ монда шудааст. ин масъаларо ба қадри кофӣ ҳал кардан мумкин аст ва ҳама ин хароҷотро ҳоло ширкатҳо бар ӯҳда доранд ва онҳо барои ҳама коргарон новобаста аз шаҳрвандӣ масъуланд. шарҳ додаанд масъулони вазорати сохтмони русия инчунин намояндагони ширкатҳои сохтмонӣ қайд мекунанд ки таъминоти манзил ва ҳифзи саломатии муҳоҷирон ҳангоми пандемияи коронавирус имконпазир аст. шумо дар нашри хабари ин соата охирин таҳаввулоти имрӯзаи тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. ба шумо истироҳати ва фароғат. саломат бошед.